Uba pensengai NSM Working President ke MPCC bat MDC ke penterum kra ulong ba ke jingjau ke ISBT hamauyong ke jingpra ke jingking bat ke jingklem udum ke assembly kadai kadak ba ke sarkar MDA kan klem no hau arajar arpulai ya kane uba PNSM ulong ha ke jingalang penbenai uba kan sing lengsyang kum ukertong ke kongres banyak kun ya ke election MLA hau arajar arpulai namau kanro konstituensi ula terten eru ke sarkar MDA da kabaong baka deka sarkar kabompej namta kabhaka miat bar kajing jung kipaj ba shushu ulong ru banjit ekonomi ikmat kipaj ba kide banjit da kirerong ba kiba ya kari ba kajai benreu kumta ulagan tui kipaj ba bakin jet yu ba kan sing ba unlong unum ikmat jungki kanang ba unla ban pendap ya kathong kabau angnut Ang sini mai kendo don office mereka le tajong sha ai kendo ya giwe no ragat piu sha jaya au sha smith chale kumta ngas ko kanang lagu nu pinjet yo akan sing kum UML yo piau na majar apulai wat nunting tongai jana ka sarkar apulai ka di sarkar kongres ngan pensisa ya kata harusnya marjan satwa sa kongres kayo kuma arhuway mutam yan mali u doktor mungkol biya bendo yo doktor dami so kwa ko doktor patay parang ba doktor don IC minister yang asal doktor don mo ehem na IC minister doktor mungkol tangwa chief minister ya dia pasang ben berwajib ya beli pasang ben ya kini nang sekali parti baru pada day nung yang bastat ulong ton ay no hapit chief minister ay minister mo ay kongres pamut kami sarkar kongres ay sarkar kongres kaju usne majar puai ni bersanggar bala bankot sa single party majority live pamut ni bankros banyo ay sarkar kongres ka baklain kawan megay pagkaanong syong tajing jauh jongga ayo biti yang dia mau yong kajing tua jong kijingking kajing hap jong tu dum jong assembly kadi kadak jong kajing hap jong MD kongres arpulan kadi kasokar kongres konsensa wating wat puswa indona ko konsensa variagai diberi ujung Kalau susi kalau mereka sorgar, kalau kita upai pak, kamu kenal isu upai pak. Kacing tinggal kalau jandap salpusnya tentang salpusnya tam. Lada kapong kahaypun kim pakai sorgar umai kacing naga benda dalam saiz. Iman ada pun haypun iman, hadapan pun iman. Kamu etua nanti umilai, mereka kau baru mereka siru umilai. Kata ada sorgar kemudian mereka. Unyot nanti apa jawai kapan kita mau ke high court akhirnya kali tu ada yang happen kita mau ke high court silaran barang kasorgar wajib ke upay ba kapan sinsari upay ba kapan sakri upay ba penman happen kita mau ke high court upay ba ng josnong yang daw asnya kaya pulai ketika kamu siap jadi pamanra yang tinggal hakasin syar kadar nang mengiyo ekonomi emat ibarat orang Indonesia di Kota Batam jadi kita usah kita nasib tinggal ada kasar ada kanrio demi kaan dengan muda bangang ba uno mas na iyeng wahap istiyo building permission pero majong ba sinaga yung building permission karena building permission Saupo sanpo ajar ko yung permission. I skill kay ako ajar. Da apply with permission ang skill sanpo ajar. Dam dunang ay ko ajar. Inon kami kinong ikman. Iban planton niya na yang ini kinong siyang siyang. Nagtinikaan ni Batek Bakon. Ngayon nagdara sa poy kapon. Bota kan flong mau na. Kalau yung flong mau. Kasapoy na par, pantik siyang tangsit oro. Ginom siya, dalam permission. Ilaman, nakis ni, kung jenjar. Kat siya papay. Ipay pa nang sunus na nang hindi. Kung na majarap kulay, kan mau ba?
Magandang di Kongres Parti, teman-teman ingin yang di baru di pengisah Syagum akan dihasilkan yang di harapor COVID, ubong COVID. Buat di patah kita cari hospital, Maria Poi, tahu buat hati yung setiap orang COVID. Dan bahkan terseru ke air COVID.